Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdu pasın harici bi Allahi rabbin ve rabbi alemiya. Salatu vesselamu ala hudar sel peygamberime ben. Seyyidu server ve rezanu server kemey Muhammed bi aleyhi salatu vesselam. Ve ser malbata ve heja ve havaluhu girin ve gudriya Huda da cihat ve khabatu ber Hudan kerina. ولسر شقایق گل خیر چه شفا و نمایشن عطار وجا دوی عطار وجا قیامته گلی تماشاوان گلی خوش کبرانی وجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تبدأ بخيرات سچابالات اهلا وسهلا گلی تماشاوانم هی بیدان کو انشالله و نی وی وشانا میازندی پار بکن و تعالی خیرا و قبول بکن بله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بان حوالي قو السلاف المدانة Gelme abi. Nasılsın? Selamun aleyküm. Aleykümselam, ses gelmiyor, ses. Ses gelmiyor. Geliyor. Ha şimdi geliyor. Nerelisin? Konya. Konyalısın. Evet. Hayır bizi takip et. Ben de Mardinliyim. Kabul etsene. İstek atıyorum. Cezalı istek. Ben burada yarış için gelmemişim. Ben yarış etmiyorum. Biz de gelmemişiz. Biz öylesine yarışacağız. Öylesine. Öylesine yarış yoktur. Buyurun. Yoktur. Seni sormak istediğin soruların varsa buyurun sorabilirsin. Dayı bizi takip et. Takip et. Hala seni sormak istediğin dini soruların yok mu? Yok. Dayı var. Allah razı olsun. Benim yok da şunun var. Şu soracakmış. Dayı bize bir iki üç şey anlatırsan iyi olur dayı. Ne? Ha, bize iki üç dini şeyler anlatırsan iyi olur. Tamam iyi olur. Güzel. Peki kelime-i şehadetten başlayalım. Kelime-i şehadeti bize söyle. Kelime-i şehadet. Eşheden la ilahe illallah Muhammedun abdühü ve Resulullah. Olmadı. Tekrar beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedun abdühü ve Resulullah. Hadi olmadı. Bak ben söyleyeyim siz söyleyin. Oğlum sınıfta kaldın git. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tekrar söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden Resulullah. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Dövme yapmak haram mı? Evet günahtır. Yani İslam'ın yasakladığı bir davranıştır. Haramdır. Yani haram demek yasak demek. Hocam, yani İslam'ın yasakladığı hocam Nihat Hatipoğlu'dan dinledim. Nihat Hatipoğlu diyor ki dövme haram değil diyor. Abdest olur, namaz olur diyor. Ya bak şimdi sen ne soru bana sordun? Sen namaz olur olmaz mı dedin? Bunu mu sordun? Yoksa evet. Haram mı değil mi sordun? Ya bak yok. Sen iki meseleyi birbirine karıştırıyorsun. Ben de dememişim ki
namaza engeldir, abdeste engeldir dememişim ki. Eğer bana Yok sorar, hocam. bak sorma, senin sorduğun soruya göre cevap veriyorum. Sen desen ki Doğru hocam. namaza abdeste engel mi? Böyle sorarsan hayır engel değildir diyeceğim. Ve soru da cevap budur. Dersen ki Doğru hocam. dövme yap günah mıdır? Haram mıdır? Evet haramdır, günahtır. Ama hocam Günah. dövme yapmak haram ya. Peygamber Efendimiz lanetlemiş dövmeyi. O zaman abdest de tutmaz o. Dövme abdest de Hayır. tutmaz. Ya şimdi abdest olur olmaz o ayrı bir meseledir. Abdestle alakası yoktur. İster abdestle olsun ister olmasın. Belli başına kendi başına bir günahtır. Tamam mı? Yani o şekil, o dövmeleri vücuda yapmak bir günahtır. Eğer o deriye üstüne bir perde oluşturursa suyun deriye temas etmesini engellerse o ayrı bir günahtır. İki günah oluyor. Hem dövme yaptı, bu bir günahtır. Hem de perde oluşturdu diye deriye su temas etmezse bu ikinci bir günahtır. O ayrı bir meseledir. Evet. Hele kelime-i şehadeti tekrar bize söyler misiniz, kelime-i şehadeti? Ben biliyorum hocam. Ben çok iyi biliyorum. Hadi kalkın gidin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Aferin. Manasını da bize söyler misin, manasını? Dede Kılıç hoş geldin. Ya manasını da bize söyler misin, manası? Manasını bilmiyorum hocam. Ha. Manasını ben size söyleyeyim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Anladın mı? Anladım. Şehadet ederim. Bak. Evet söyle. Söyle bakalım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Tamam, güzeldir, aferin. Peki Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah ne demek? İlah. Allah'tan başka kimse İlah. bir şey söyleyemez. Bak ilah demek kendisine itaat edilen kişi demek. İlah Evet. demek yasa belirleyen, kanun koyan kişi demek. Yani ilahlık hakkı, yasa belirleme hakkı, kanun koyma hakkı sadece Allah'ın hakkıdır. Yani biz Allah'ın emir ve yasakları dışında kimsenin emir ve yasaklarına itaat etmeyiz. Eğer biz Allah'ın emir ve yasaklarına itaat edersek demek Allah'ı kendimize ilah etmiş oluruz. Eğer Allah'ın dışında bizim gibi bir insanın yapmış olduğu anayasalara, kanun ve yasalara itaat edersek demek ki o insanları ilah etmiş oluruz. İlah demek yasa belirleyen demek. Kanun koyma yetkisi, yasama yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Kimsenin hakkı değildir. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Tamam mı? Hocam bir ölülerimiz için bir dua edelim. Hastalar için, ölüler için. Allah-u Teala bütün Müslümanları merhametiyle merhamet etsin. Bütün hastalara da Allah-u Teala şifa versin. Böyle. Amin. Hocam bir de benim eşim hasta da sarı hastası. Onun için de bir dua edebilir misin? Allah-u Teala şifalar versin. Allah-u Teala hepimizi kazalardan belalardan Allah-u Teala hak yolu bize göstersin. Bizi hak yoldan, İslam'dan ayırmasın. Evet. Amin Geldiğiniz hocam. Hocam bizi takip etmeyi unutmayın. Aynen, Allah rahatlık versin. Takip edin hocam. Yani temaşavana Rabbi alemi Sureti Kahf ayeta 56 ayet ka piroz hame bejin gali tamaşavana Rabbi alemin ve ma nursilul mursalin illa mubashirin ve munzirin. Am rasula düşenin
گو مزگینیه بدن و هشیاریه بکن. مثلا وظیفه رسولا چیه؟ مزگینی و ترس. بشیر و نذیر. بشیر یعنی مزگینیه دده، نذیر ترسه و هشیاریه دکی. ترس یعنی مزگینیه دده که ایگو باورمند بن، اهل ایمان بن، مسلمان بن، رسول مزگینیا جنت دنوان، و یگو کافر بن، ایمان و باوری با الله تعالی و پیغمبر و کتابا وی نوینن، وان جی دو ترسین باگر جهنمی. یعنی بشیر و نذیر. وظیفه پیغمبره چیا؟ همو پیغمبر جی باورمند دارم مزگینیا جنت دنوان، وش کافرانا وان آگر جهنمی دو ترسینن. يعني مسلمان ويهنا جنتي، كافر ويهنا جهنمي، وخلاص. كافر يعني كافر كيا؟ ايگو ايماني بالله تعالى نويني، بپیغمبر کی نويني، يعني چاوا باوري نويني، نگو بياني خدا تنيا، نغير تك كافر کی نگو تي خدا تنيا. كافر جيت بي خدا هيا، باور کرنا هبونا خدا تني ایمان چنابي. باوریا با الله تعالی نگو آمد هبوناوی تنی قبول بکی، باور بکی. بله همه هبوناوی جی باور کن، لبله گوتنیوی جی بگوام باور بکن، بگوام گوتنیوی جی باور بکن. رب عالم تشکی حلال دکی، سربست دکی، بگوام وی سربستی قبول بکن. رب عالم تشکی حرام دکی، یاساق دکی، بگوام وی های ابناوی عیسی، پیغمبر کی من های ابناوی موسی، پیغمبر منی هری داویه نبی محمد ایمان پی بینن. گاوا گو به محمد نه پیغمبره، آبا گوتنا خودی رد کر، انکار کر، دبی چید به کافر. ای دیوان پیغمبر آجید، به اگر اون ایمان به ما و دعوا گو ما جوارا آنی جم الله تعالی، اگر اون ایمان و باوری په بینن مسکینیا جنت جوړه به، و اگر اون ایمان و باوری په نین جهنم جوړه به، او خلاص. ويجادل الذين كفروا بالباطل. اوان کافر بتشتا پوچ و باطل مجادله دکن. جبوی چه؟ لیدحضوا به الحق. دقنا حقیه پی بشکنن، مجادله به حقیه دکن. یعنی اوان کافر هر تمعی وان چیا؟ مجادله به حقیه ریا. کافر بتشتا باطل مجادله دکن به حقیه را. مثلا دنیای ده تشتانه حق هيا باطل هيا. حق تشتاقوا جمع الله تعالى هاتبه او حقا، الحق من ربكم. ربي عالم بيشد بحقي جمع ربي ويا. تشتاقوا جمع الله تعالى به وحقا. تشتاقوا نجم الله تعالى به او باطلا. وما بعد الحق الا ضلال. بيشتي حقيقته ما چه؟ ما ضلالت، ما رشاشيتي، ما ريوندابوني. ایدی وانه کافر بباطلی مجادله کن بحقیه را او بدقنا محقیه وندا بکن. اب کافر نشانه کوا رب عالم شمال. یعنی هر تم کافر با مسلمان را به اسلام ایره مجادله کن. یا وش روجا اول با هر تم کافر بدین حق اسلام ایره مجادله کریا. د دوله هر پیغمبری دا کافر وی و زمانی مجادله بوی پیغمبر وقت خورا کرنا. واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا. و آیت من حنگو تنازع خو پیت کن و او تشتاگو پی هاتنه اشیار کرن وی عذاب گو پی هاتنه اشیار کرن جی حنگو تنازع خو پیت کن. یا کرکو کچک حسکه زوجان دی من حسکه نه زوجان دی من بینی که هبدو ببینن هبدو خبر بدن دست بدن ها هبدو ربتنه بمن حرام گناه. بله که تماشانا الپرسه ود میزنم. بله ایگو بقوازن پرسه و هبند کارم پیشتی و شانه زندیره لما بگرم بریا تلفونی شی سر چاوا هبال گوتیت خوازم تر خبر بدم سر چاوا
هبال كيش والما بقري بريا تلفوني جيت كارن اللي من بقرن تلفونا خوش ولا بيشم 0525 676 0908 تلفونا من قالي تمام شبانا بله ناغوا نشانك وان كافر أبا بحقيرهم مجادلة دكن وآية الله تعالى حنك وتناصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كات شاويت باشي غالي منا جاني وصابي وين شلون باشي إن شاء الله. والله جانيت أصابي ما قلت باشي باشي والله شو لازم مش قدرنا يا ابو مسكي شيء مني مسكي شيء هاري خالو همش مديات هنا اهلا وسهلا سرو تشاب نيشن عافيت بشرات شد بخوي بس عافيت بخم خبشت رازي بي عافيت ونص جان بخالو يا مقول كلام قلت فرسي وهذا برسيمة أنا شو برسيمة إيه خليلة كربوران خليلة كربوران سكت أجي باسقلي ما بس زانا أنا وسهلا باسقلي سرو تشاب نيشن برسيمة برسيمة وده زودا ما أمناتنا بعد ده هابيني مين بعد هذا فرس فرس دبي خالي ملا ويا هيك برد ياسكي دبي جاكي خليلي هابو مقرنا كان دبو بما راسه دروا ايه بندرا واهل عرضه هي خلاص نبونه بلا ولنا هناك بحراوه بدنا واشي نولو يعني جوزو نوي بحراوي نامني مراد تحسكر مراد به بندرا مقرنا دينايت به چاندنا به خبرو يعني ايه ولو لهرد ايدي بلا زول بحرا خو بلا همي بدني دا همي برا خالي ملا اي برا النسبي او نزيكي خلينا ناقوا النسبين برا وري صبا برا وري ناقوا صبا برا وري خالي ملا همي سر خاطري تا همي هناك همي چند تربه سيدش بدني اي مالا تا با خالي ملا ودش تو راضي به خالي ملا مازه از مگو 60% اب زکات چا زکات مگو مثلا زکات ام گوشت پرسن گولوز از باغلان میشمون چه کرم کا زکات وقتی گو مثلا یک چا به پریکل در به هبن و یکی دیندار به و زکات چا ول یکیت کبه یا دیندار جیبه و زکات خو بده و دیندار جیبه دیندار جیبه و زکات خو و پریوی بدین نلج پریوی بدین باهنه كانت دانه مثلا پری خداینا جمتا پری من الجمتنا صار سنه درباس بو زكاه بدم يعني مجبور زكاه بدم وتوا بري مش خلت شغلني تيجي زكاه وابدي واجازه بدم ام هر دو جامي بدم اجازه بدم تيجي تبدي يبقى شغاله و دي بني يعني زكاة ناري مثلا إيصال زعفي با ولاتي ما باران فوق ولينات يا باران زعف كيما زعفي دخلاجي يعني صوت تسوق زينات بقول ده شيء درس عيبتك معايا قام شغل درس عيبتك بقرن حتى أنا مثلا ملت شغلة دبل باران إيرا باران جي دهات ودبل باران إيرا
اره آره دخلا دان ودگولاش بگو ما آفدانی نکریا امش دهای که ندن امش بیشتای که بدن نمیدونم نظامش بیشتای که بدن قط حسابی بارانی نکن و بارانی تیرا خلیت کرد این سال مثلا ربی عالمی باران کم کرد آدیدی بلا زانمن کایا هم زانم چلویا وقتا گو آبك ليه داير دنا خمش بيساي كيف بدنا حيرا بحر باراني جابو اي والله باراني بسمع حسيبنا احمد بابي تما قلت باشكو آبا شش آباليت كده علي ملا وهيجي وقتا واصل واخ علي ملا از روجيل مديادي بو مديادي از ادما متديتي الوديا هل بانقسيا مديادي تهاتي دبي هل بانقسي روجيت تهاتي هل بانقسي نولو روشي الجارة كده جارة هاتما دبي بانقامتيك يا والله متديتي رين والله راس هاتم اري متديتي رين متشبان يمكن ترى اشتغلم دبي بانقامتيك بيجا تشتا كيدش ترى بيشم راستيج مرتي بيجي خالي ملا او فري تيق تو قيبو تكشان يقسم معاشي تبو نه معاش نه فرتي تكتب معاش مو ما مقول معاشين كنا مقول نه معاشي من هاي ولا فريم تكتب اي باشا خالي ملا باشا عافيته نسيجان بي نه معاشي من ابو نه فرتي تكتب اي معاش ناس هنا فري تيق تو قيبو ابي لا فريم مراستا مقول شوفينت متعاقب بكان متعاقب لكن تقول شغالي ملا متعاقب بكين ها شو تتاقي مناك ماته تعلمي مي شو كم صادفك قلت متعاقب بكتي ميزاني كاش تيك توك تشقى مثلا 20 دقيقه انا الجامعه هنا دكم مثلا 20 دقيقه بخيرات رستم مثلا دنابا 20 دقيقه دابا جامعه كي تاني تشارجتون شاندن تشارجتون ناكي مليونك والله شارجة تتشتا اري والله مثلا انا سعادك شباش سعادك جتون جناي يك قولك جناي نوكا تطبيقي اجي وكا وافنا من تيك توك الشبكه ده 10 مليار 100 مليار 120 مليار تطبيقيتي يا ما ابنا كي زكاتا واتتن عجيبه خالي ملا ايه قصدوا بنجم صادفك يا دمن ها ناوا تمشي تكي وكا وا يعني تطبيقي لا خالي ملا لا yani gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bizim bir imamdır, bizim Mardinli bir imamdır. O herkese vaaz veriyor, herkesi doğru yola çağırıyor. Herkes onu takip etsin. Herkese iyi şeyler anlatıyor. مثلا چند جانب جامعه اینه تو کلمه میزنی Zaten çuma kemti hali mala ya. لکه خاطرت از گرم علمو گداری کا از بگرم علمو گداری کا تمام Tamam hali mala. در نه کما علمو گداری کا Tamam. علمو گداری کا من گفتم واونید بینن به چشم مرت دو صد جیته یار گو پرا من بلا بگو تن ولاش با پرایم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشن جانب صاحبي مو چاوانو باشن ان شاء الله مش كودرينا ننجي وناي سرچاوا اهلا وسهلا ايه تشكي داري اشمردين كربلاني خليل ايما كربوران وسرچاوا بله كرم كن جمع بيه برسو انا مگو برسو وامن كرم كن अरे है ये मोमोस بيشا مروان का इश्की है देखो ايه ومرا وري مجا خبك الجناه لا جناه يا تيچكي بقي حرام گناه içki harama pis و صنعت شيطانه تمام içki صنعت شيطانه حرام گناه ابيك
Gama insanı ki içkiye bakıyor aklı ve seri ve her iş konu karın meş bugün viral meş nabe yani. Le meş bükeci aklı ve ner seri bir şol meşa ve çen abi. Le vakta go aklı ve seri ve meşa ve çet be. Le bele günhe içki stovi diye yani. Bela toba bike kudaya afu bike. Yote go toba ne ki av günah mene studa. Yani. Rastava. Riyan toba beki. Tego cemi toba beki meça beki. لی پشمان می به یاربی می توبه از پشمانم خوزی من نبا خوانانه اب گنه من نکر بانا خوتانه وی عفو بکیم منی اشخاص ريت مراد. فرسي وخلاصن خلاص صابر تشكر كي مالي افاضل. اوه مسجل براستيشي ونت بينن دوا تيك توكا دا چقدر شتي بي ادبي بي حياي وفحشاتي هيا تدميزيني اواني مشهور ايغو 200 مليون تعقيب وان هيا يعني هنا كانت 400,000 تعقيب 200 مليون تعقيب وان هنا yani 2 milyon 3 milyon takipçi var hana dikabine canlı yayını da belki 20,000 insan به هبل الواد مثلا هم 108 هم 108 عبد تيك توك ده canlı yayını dena eyvah 20,000 insan de canlı yayını delvad mezenin o haberi fahş ve çapalı pis haberi pis jebret bejin و دگل ویجی ملت لوان گودالیت که کجوارت شکینا بجی وک بارانی بسرواده هدیت بارن هاوی روشی مد تیک توک ده دید یکی تند وشانه که تندا نزانم 3 میلیون ژتون نزدیکا 3 میلیون ژتون ایدی آوان ژتونا بیت که چقدر پره یعنی نزدیکا 100 میلیون آج اسکی شنی گوی روشی گومت دیتی ما قالوا بري تيك توك تدكشيني تشاوا دكشيني خود اشترازي تدبيقي امشي وكوا مانا حيري دبن برا دم نزانم تشش برا بكن بري تيك توك جمرت بارن ويدي امشي امي هرن شغله بكشينن نخير تشكي بلونينا ام نجبوي براد في تيك توك دنا امش بو الله تعالى نا ان شاء الله امش بو خود تعالى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة. شلونك باشي؟ ودي جاني تصابر قدام جيبوك استاذ سيدة بشنو كما تشكي. ودي دول ملاي زفاي ماما وستر. هاتوا الخليلي. هم قبل كنت تشوفي شغل. ما والله نتي ما بعد يصيروا جواز هيك. بله. باشا ده بطلع كثير. اي دبلا سيدة فضيلة كنت تحسين بسيدة. باشا مقول المباحث هنا. سسري بسيدة. رحمة الله. هايدي. مقول هاي تاتي فرصة بكم. ودي سيدة تبرسمني صادق جنبك هذا لقاتل مش سيدة بكم تشكي. وش ما برسيتني ودي برسم أمني جاهد كنت تشتكي بكم نينا. باشا لميش فرزك ستونا إسلامي نقولوا أمر فرمان قولوا خبرته قولوا سيدة مر عليه الصلاة والسلام دبل لميش ستونا إسلامية كسي يقول ميجا خوا شبيا بهني أو ديني خوش شبيا هشتيا كسي يقول ميجا خوا فردي أو ديني خوش دايا عردي مول ميجي سبك نبيني لولا أمر فرمان إسلامي ستونا إسلامية ربي عالمي قالك بحصل ميجي كي ميش فرصة هايدي ملت بيجي يا ربي نعس الميشة يا ربي عالمي شما أمر بهزار جارة أمر فرمان دكت بالميش بكن وتبينا ولا نعس الميشة نقولوا قالك قولوا جانت بيجن إيه ما تشي ترزاني أنا ربي عالمي تشي ترزاني نقولوا حاش جانا خذي نزاني ترزاني وقتها سيدة يعني إذا بلا سيدة من تخشي ده
هيدي سر شعبي مرا اهلا وسهلا وغربي متى تماشا كن سيدة تماشا بكن سلام سيدة سر شعبي سر شامل بله که تماشامان قصه میزن پرسه و هنک ایمان عمل پرسه و میزن وان حوالی گو سلام دانم شوال بی علیکم السلام ورحمة الله وبركاته كان پرسه و میزنن دیدی میزنم اوان sanatçı şarkıcı و futbolcuya و sinemacıya insan fahş و çapal و pisin شو ربي عالمي بحثا و sanatçı و şarkıcıya و دنگبیجا کلامبیجا سترانبیجا جوارت به هوزان شرقيجي صناعتي ربي عالم دبي او جري دركتينا و اي وكا واي جري دركتي البيواديچن تدميزين درت كبنا canlı yayını adı canlı yayını işte fahş ve çapal her PCT'ye dinav klame khoda و şarkıye khwa dedbejin و millet 20,000 insan mahabrel wa tamaşet ki او pisin او 20,000 insani gol wa tamaşet dikin او جوا پیسترن او جوا کوانن تو نامه به منفعتك دنیوی و صنعتیه دبی یه شرقی که بیجن منفعتك دنیوی و دبی para kazanç dikin ya ویدی چل ود بی اون چه کazanç dikin یک aban meşhur fenomeni TikTok'e vay und binin belki canlı yayına kediki haberi pis millet red beji و بهزارا 20,000 insan böyle tamaşa dikin 2 milyon 3 milyon takipçi vi ana ده هر canlı yayına خدا آوروشه مد تیک توک دید یکی تنه 8 milyar یکی 120 milyar standı ya van insanı guva perajvar dişin ahmakın beakılın ya vana insanı ki gotbe wala tişne men taktoreka hatiye taktoriyet beji tişeki qanjo baş beji aştem hostayeka te basa hostatiye biki یکی فقیرک به ولا انسانی هنی فقیرکا انسانی کی سقط معذورا میشر بشن یان به ولا انسانی هنی بو خودم تشکی منفعت کی اسلامی دکه امجی بگو او بخوازه امجیر بشن ام به نورمالا یا اوانی فنومن تیک توک خبر پیس و فحش دبیجن تتش دیش ملت را تشکی بذات فایده نابجن و هم ملت اولو و جميع جوار دشینن وان زانم عرباز جوار دشين وما وكا بارانا پراب سروات دشين مزن وجوار تشكي نابشن و 20,000 انسان وا تماشت کی لامتن ودري ابای اب چند قیمنا اب سو 5 دقیقه ود جانی یعنی دکن ابا حواله کی جنو و ایشب جمرا مالا بیابا خودی وی راضی به جمرا نزیکا صدق جتون شان او صد جتون جنگام çıka nizam çıka peret ki ya çeki hindik bir bila kima dikina dava verseke dini bika yani bila vaazı ki godari bika be wala ayba mesela وقتی گفت چه با عطار شیطان نبیا و عیبا ابزلامه دچه دکانی نبیعی دچه بازاری دچه تختور دچه با معلمه جمع دور دچه حمود دبرا دچه دعوت و رقصا اب پیرک نبی عیبا شیطان جر نبیا و عیبا البوارا با زلامه تچوا خود هشینی و تو خود رقصینی و تتکبی دسته زلامه دا شیطان نبی ولا عیبا لگوهات کاب ملاک گیرا پرسا دینی بکا یه بچه یه به ولا عیبا یا دشبوی علماندنا اسلامی نگونها گو پیرک هاری فرسادینی خل با عالم کی با ملائک کی با اسلام کی بکی بله عطار اوی گو تین گوندا تشتاد فروشن نجان ان بی عطار هنک به چرچی بله حواله نجدت علیکم السلام گوتی امام تفسیر قرآن چلو خب علم الندا یا تفسیر قرآن اشتر بیشم تا عربی زانبه شخوا هیچ اترو تب عربی نزانبه شخورا ترکی yani kurmancı tefsir hana ve bikra şkhora tib çi zmanî fêm bikeydî şkhora peyda bika û xwe bielmîne lê gom hol ber desteyî dî malayekî bixwînê êdî hê bêhtir min wê zûtir bielmîn
يعني بي درس چنابي ونجوا راضي بي حضرت زكريا هبالي جمال قوتيه كا اجمال بحث حضرت زكريا بكم حضرت زكريا وجي پیغمبر کی الله تعالی بو قالوا پیر جی بو هزارو کی وچنه بو کامه اهوایت سورت مریم د بحثاوت کی امامي بحث بكن نبي واذكر في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اب بحثا قنجيا ربيتا رحمة ربيتا لعبد خوي زكريا بحثا وي قنجيا قو ربيتا لعبد خوي زكريا كريا ربي عالمي چه قنجي چه رحم لعبد خوي زكريا كربو إذ نادى ربه ندان خفيا غازي ربي خوكر بغازي كرنك بدزي وهي ربي منو حستي من زعيبونا پوري من سبي بوا اسكالو بير بوما ويا ربي تجاري بدعاية تجي از دستوالا نبوما يعني إلا تشتاقو مشتقوستيتا دائما يا ربي اد ترسم قوانت بيمرا میراث هم پیک نینن و پیرکا میشی یکا گزارو کا ناینه ججم خوا ولیکی یعنی دوستکی یعنی اولادکی بدمن گو ببی وارثه من و ببی وارثه مالباتا یعقوب و یا ربی تجي راضی ببا ایدی خو تعالی گو یا زکریا ما مزگینیا کورکی دایتا نابی وی یحیایا برياوي تكسي أبناب ملينا كريا ما أبناب مل تكسي دينا كريا يعني عول نابي كوريتوي يحيى بي يحيى وهي ربي من ماوي چاوا زاروي مچه ببن پیرکا مشي يكا گزارو کا ناينيا و أشي قالوا پير بوما يعني عمري بي هابو دورا الصدي عمري بي دورا الصدي هابو يعني پیرکا ويجي عيني ولو پیرکا ويجي 100 صالي أو جي ولو صدي و خود تعالى مزگینیا کورکی دایدا پشتی 100 صالي خود تعالى يحيى دایدا اگو یا ربی كان نشاناوي چی گو ازي زانم گو وایا پیرکام بالحال کی بویا ازي چاو زانم گو حتا سير وجا تنکار به کثیر خبر بده حضرت زكريا حتا سير وجا نکاری بو خبر بده ولو زمانی بیات بو گرتن جویدری ایدی وکم مزگینی جرا فهم کر گونا خوا پیرکاوی لحالکی بوی او خود تعالی دی پشترا اب يحيى كورك دايد نبي كرا يحيى او جيبو پیغمبر يهوديا اب زكريا جي كشتن و يحيى جي كشتن وان اسرائيليا قالك پیغمبر خو كشتنا يعني يا هر وقت تكاري سري خو بشوي يعني روجا چارشما يعني قلت بفلان روجي گناه تشكي ولو نينه بله انسان کی زنا کر به عراق و خوار به قمار لیست به چی گناهی ویا به گاوا توبه بکه پشمان به خدای گناهی ویا عفو که تمام بنا بس پشمانم خوزی گم اب گناه نکر بانا مثلا انسانی که گو گناه کرده ایدی گو هلا گناه زنای به بلا بحثا وی گناه خو نکی بلا توبه که پشمان به بلا رکلاما وی گناه نکی او گناه کریش خواب گناه کی بسری خویا وقتی گو ایدی بحثا وی گناه بکه رکلامه بکه السلام عليكم وجه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيراتي sağ olasın hocam çani baş جانت ثابت شواني رحمه خودی مریه تا بغلاج باشا تشكودي خلقی وانه ما سر جعفا اهلا وسهلا ظلمات از باشه
باشه خودش تاج مگو کرم کن ولی همه مگو همه دعوت دشاند مدا خدای ملک دیده خیا مگو از نبو ابی ملا عبدالله کردی رحمی بکبنه ورتاقی اینه دا سف شعبي مراتي اهلا وسهلا تا مدا شوفان خدای خیرا کسی مرات نبو مگو نیسه هم هر اپی خوی ملا را بکبنه جانی نری خودی انت هم كلام کا فرصه خوشی بکن هی تهاتی فرصه خوب بکن ولی بی قاسی پرسیمتنه لیو اینو مده حوالیم هنه دندار لیلا پرسی و هبن هم که ما خوجه دیتیه حوالي چند المدري چند حب نهار المدري حاضرا ولا دوسي حب هنه هو باشا سلاف الوات ما شباني تجي دكم وبلا ورد مشي تعقيب بكن تعقيبات ايش لما بكن باشا جالي تعقيب چیو من عزیز خوجه ما تعقیب کن arkadaşlar Kürtçe bilmeyenler için söylüyorum eğer hocamızı takip edebilirsiniz böyle sorularınız falan olursa da hocamıza iletebilirsiniz. Nereye hoca? Anlattığına gelin. بله یک دبی مازی چاوا توبه بکم یعنی انسان توبه چی معنی پشمانی بازی توبه یعنی پشمان بی توبه معنی وگر الخوده پشمانی یعنی اشبی گونه پشمان بازی گم نکر بانا آره گابا او انسان گابا پشمان به خوزی اب گونه منکر بانا و شبور پیداس ناکم و تعالی وا گونه می حمو عفو کی آره بله Hoca gotuna ki tamahe işte ki tar rajo ki tar başlar mısın hatırda بله اوغل بسات چاوالا انا وسهلا بله حواله متدور دکانات هبه تبدي بانقد وردا اي واقع گناه بكي و فائزه و بچيشي حرام و بكي تجي شريكي وي گنيه يا اب ترقين معناه يعني اب ترقين فرض يعني ترقين فرض نين يعني ترقين نفرضه قلت بخوني جيت گناه وينين يعني نه مجبوريه بله كلام كني قلت هو شانا زندي ملا وري اواني يلماس تتي ورا كلام كم تعقيب چتا قل هزار هبنت كاري وري اواني يلماس ورا بله كلام كان برسي وهابن ملا برسي خو بكن انا سر فيسبوك يجيد ميزين مكاتش برسي وهنا اواني محمد اقطاش سرچ عبارة وتيا الكلب ما سرچ عبارة انا مثلا ولد زاني قالي تماشوانا رب عالمي دي سورة النور آيتان 19 هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة اواني قلت خوازن قلت فحشاتي زنا بأدبي بحيائي چيپلاقي رطبون وطازيبون بلا ببدنابا باورمند هذا جوار عذابك بإيش هاي الدنيا والآخرة دا يعني فحشاتي بدزي هيا وفحشاتي قلت بلا ببي هيا وقت دي جانا نخوشي بكذا يتكبه وجانا نخوشي بلاد بي وتي وكان هاد بي اب نخوشي كالدنيا يد بي نخوشي قورونا يد بي بلا بويا لحمو دبرا ايدي فحشاتيا قو بيك
شخصي هيا وفحشاتي قويدي بلا ببي هيا في زماني 40-50 سالة فحشاتي زنا فحوش تشيبلاق رو طازي افان قيافتي فا بيركا اي غير اسلامي قيافتنا غير اسلامي قويدي دنا ملدا بلا بونا كيوا بلا كريا منا 50 سالة فا ترك سينماسيا فا ترك فيلمية بري فان ديزي فيلمية فان تياتروا ويدي نها دهايدي هناكي پیشفتر چونا اب 50 سالا گو اب ترک سینماسی اب yeşil çam sinema Türk sineması avan filma uydi naha dizi film derketine ve ab tiyatro miyatronun fahşu çapal henek programın hana dibe şov mov onu henek programı şovena guldur şovun nizam çik onu programın am millet dinava vi 40 sali da jiva dizi filmiya jiva Türk sineması ya حالمي فحشاتي والزناي ويدي نهاد با تيك توك هذا شوي يك جاري دي بلا بويا حمو جوانا علمينا حتى نها قوزنا هبانا دولاتك يدد باجارك يدا بلا يك ددو انا يدي الزنا ولو بلا بويا بوت شكل نورمال نافي الزنا يجد كنا عاشق كنا سبقلي دبي سبقلي وهالو سبقلي وهال دبي سبقلي وي سبقلي كتشكا دبي سبقلي من سبقلي من اولو نافي الزنا يكنا سبقلي اب في فحشاتي وبيسيتي جوانا بلابوية ايدي خو تعالى ما بسرني قالي تمام شبانا امي وشانا خوازن ديب داوي بكن أبالي أحمد از لسر تيك توك يجي تكم ولسر فيسبوك يجي از وش أنا زندي شيتكم بني